Алло. Жакшы. Баары эле жакшы. Ооба, сүйлөштүм. Айтпадымбы бүгүн жетсем деп. Калганын кечинде келсең сүйлөшөбүз. Мен ачкем салдым. Апа, унутуп калыптым. Каерден көрдүм эле? Азыр. Ачкимизди бул жерге салып коеюн, апа. Апа. Такси утуп калды, жүрүңүз чыгалы. Мейли бар? Жүрүңүз. Bismillah. Egele maşını kuş aylamayın. Elden de gör. İlgeri buncalık maşine çok öyle. İşi basıp dur almayın. Şunduğun gırgır, şunca özgönün karatçı. Ne tuğanlarınlar yok mu? Keçe senin albümünü karap oturup Tayken suretini gördüm. Çapçaş ele boydun kakılay. Пенсионная книжкасы, заявление, заключение врача. Жақсы, денсаулығыңыз жақсы екен. Мұны учеттен шығардыңар да, Справкасы, учеттон. Кечелігін шығарыпсыңар да. Жақсы. Апа көп қапа болбаңыз. Көнігіп кетесіз. Бірінші көнігішіңіз қиын болып, бірақ кейін көнігіп қаласыз. Өзгөчө көңіл бөлөбүз. Азыр бізде қырғыздарда көйіп қалған. Жақшы қарайбыз. Қапа болбаңыз, апа. Kakılayın karaldım. Bu ne şunduğun kokuyu. Öpürsünden elin kulunun. Beni bu yerden alıp gel. Aldıma gidip kalayın. Naksitimi verip de böyle bakmadım, böyle karaldım. Oy karaldım. Ögüsün peynde. Erket etmeymedim sen için. Şahırdan beni kıvırmasan ayırmaktan. Ben Aktepe'nden gömüşek karaldım. Sadakan gidip kalayın. O şol yerden alıp git. Kuday, pürünlerine şundan. Apa, durunuz. Biz yaxşı qaraymiz, apa. Бардығы жайында эле болобу? Ооба, баарысы эле жайында болот. Кызыңыз болобу? Ооба. Ушунун бактысы үчүн деп ушинтип жүрбөйбүзбү? Жолугат экенбиз анда.